Mukaririete wa kiama kena upeu kauntini ya Meru Daktari Julius Bijewe na muthuji wa mantu ya kisiasa na waranaria Oscar Mutugi baruwa atenga wana Kawira na ambirite kuambia maseneta baruterero Azimio kenda bamonokia ntuku ya Jumatano mbunge neu bele baruwa atene bakuria rani taarira ngavana Kawira orewa yangona thiati babethirite bakiuwa ati ngavana Kawira na boba rikiamenekera iske UDA Bijewe nkuloki niwete atene kwithirite kwina wamba bubunge kauntini ubura kuwa nembesa ikuyukoche ukuma maseneta ba Mutugi kare aina tionkoloki Kagitenega kambunge ya seneti nyomba yonde rigiri kiumia twitite kuthikira na kuthuja muswanda joko bidia ngabana wa Meru Kawira Mwangaza Gitene julia jwa kurukirwe ni bunge ya Meru akiaria Oscar Mutugi muthuji wa siasa ariugora thaiji seneti rigiri kumuthikira nyomba yonde niko kajira kawega kumumagario obisine akiuga gutenga bana wathikirwa ni senators bonde kugege siasa nyake previous impeachments tia Mike Sonko Ferdinand Waititu ira tieterege plenary kutweweta plenary achoka karunyaga plenary kethero kezite kwenza kakithiraia iza kuga next week Meru kethero ina governor onge na I think handlers pa mutumanto I think ora no deputy governor wa Meru babati kwithirwa thaizi bagihakikisha gutino bagutigira Biblia nionto mutuma kethero akenyuithwa nguma next week owara kethero ari Kuruki Oscar Mutugi ariuga ngabana Mwangaza thaiji aritinda kaunti ya Nairobi agichujaga senators ba mulengo jwa Azimio la Umoja kenda bakamwika mbungene ukiri muswanda jwawe Oscar akiuga bone giutate na baingi ni untunga bana ojo na arare gutumiria gutonya kire kiama kia UDA na ko kiuria kinene nande nikinga bana Mwangaza kuriungana na senators ba mulengo jwa Azimio la Umoja nto wategera senators baraba kumusupport muno ndene ya Senate I senators baraba umeterero Azimio Kawira natige ko area Meru nto egitarete kuraza na araugite na inya atungateri bawe ibaratwirite gavana gutonya kiamene kia UDA tugachiuria ke mtu ukuga ari UDA na nako support president ne atago gutuika support ndene ya senate ari migira ruterero Azimio mukaririgitwa kiama kia nope waja Meru Daktari Julius Bijewe akithukire kundi bia kurukuma kaunti cia ome biria bikuga ni bikugwata mbaru ngabana Mwangaza na indironere finda ikiaragia muno mantu ya Meru na igisupporta ngabana na ndrena kiwopa ile Kenya Women Parliamentary Association na bauga bakathithia maandamano kiumia gikweja ara Senate kenda baba kuthikirwo bari women elected by the peoples of Kenya na members bao barautuka baketha bagikarande gurwara ni Millie Odhiambo Mbete na Isina Raisuda Ruth Ondinga wa Muchomba Kinalea Rebecca Catherine Mukami, Pauline, Esther Pasaris, na nya Honorable Mandison. Bakiuga ba support mama. Nambere ajumbe baba national government. Baba tongeretu Millie Odhiambo. Baba reaja. Kwethira ati barungamina ala Senate bakiringa kerere wetu kono ngaba no Meru ageta orwa kiuria ndene Senate akarira agaitutia nawe akavia drama kenda omba kuona sympathy kana kenda antu bamuigirwa kiao ba Senate Kambwire ngabana Meru in dramatist na nagweterwe igita muno and we don't want drama in Meru, we want performance in Meru. Kingi Bijewe aliuga ngabana Mwangaza no wetete na mbere gutumira bisa bakigina ja Meru gutigira ne bakurita mbesa cha mukari wa Meru bankine besa ile Bijewe akiuga chire tumika kuongana kana gochwa baraba kamugwata mbarunga bana ojokere muswanda jwawe egoro ndene KCB Kenya Commercial Bank ya Meru ureo ko act ale chief officer wa manto ya mbesa kana finance Mr. Murangiri norato ko maikase ni wa murega baichu na letere bank baita mbesa na njirera itagwa quick pay na mbesa ibararitaga na bwita kumenya wewe ngwa aritagiuta tena watho
na wewe ngwa ali ubisite gitu tena watho no nto nakaleta nkurukia mwaka jomwe au na sheria na vile vile no we acting Meru Youth Service CEO which is against the law na arua director wa Revenue Board Mr. Mongai agwita bank ya family na alita mbecha na office oro kwa matete mbecha etaba chairman yamu kama tangali beta mbecha yule iroje sieta gwikira antu ba Meru kiumia kithiru munene wa county ya Meru governor wetio kanetere petrol station etajukia maguta na matangi na jaikwe na ala kugwa kwa buri kenda nyairo kaora na jakithithu au ngari si officers ba thirikari ma ministers za thirikari ba CECs ba thirikari na nyandi rithingo ba thirikari ite kuona maguta ndene account yetu kira ikubanganua nkuruki ni ura gukethira kwina maandamano ndene account yonde bonde bagitagia bakiugaga mama neje mama no bakwenda na mbeca iri kuritwa oyo ndarie kuwa kairi itegweta kirengo gengi negwe kuthiuruka na ndini mukana kumakira atongeria ba ate kuma kiumia kijite bari na wirigiro ngabana Mwangaza kenga to bisine na ko kira bisaba ubakigina kana kinyanga bana ujo bagakamata mudharabo mtu wenka kiumbe bagichoka gya biuria na nikigitumi batumire kigena kya mukari wa Meru daguteagirite antu baba kulita mbeca orokere bamenyere kuma next week kiumia kege kweja assembly ya Meru DCI na EACC egeto omuntu akamate mudharaba jawe no ntumbeza cia Meru itiomba kwithira igatumirwa no antu individual gavana na kwirwa na kuthiurunka na katheti na raikaritie muno na mbeca ira gwikaria cio tukumenya ti mbeca ciao mbeca cia muingi endi will ya sheria ititiga kuthiurunka ukinya keza kwithirwa keberu ofisine maitia zara kuthithia thaithi za kwithirwa mbeca citigutumirwo bwega no zaka muthingata kinya eberu ofisine keri potrante tocia wero reakwari etwa ni mutugi kare